Nabon chawin pakai Krista minin kahin lim chi kenovene hi tunia hi keile evangelist ni kong ke holim dinga hi in ji chun amasa pena dingin evangelist ni hi kahin lim numin evangelist so neule evangelist jang boy amani kahin lim masane hi kipame bon chawin avelin kahin lim su ke kilve evangelist jang boy jong in lim ki nove tunia ni sei dingo to be highlight hin bolwang vein kating ninunung a hi to ke hlana hi het dewa poimo ma thagau chungchang spiritualism chungchang thu hung heading hin van bible jun van noi mi zo se hi satanin alhep hla hetai atin hi ele hi chil hep hla na chu itabanga ki kilhem la ham hi chil hep hla na ko na chu iti hu do ayum thei di ham iti so cha thei di ham ti chu het angai ki nin ya chu Satan na to na hla na hi chi spiritualism erol spiritism hagau lamdang na to na te ho at kil hla da ho hi diabol doi ho ko na kil hla da ho hi itabanga diabol na to ham level e tu ni het thim thene ne se level 1 2 3 4 ta kan sei ding o hin aban ting le I gamsung wa ki thang ma GMFDI puna thu phun hung pa hu mi sunga thagau thing hung lu na ama chun thu a hin sei ti pa hu athu hil ho lamkai ho pastor hon ipian seiwam tele Ezekiel bung ni chang ni hu quote a bolovin thagau thing mi sunga alu theye ti in thu a hin seivin hi chi ka hin don bud ding o hi ele tu hin ama sa pe na dingin Ezekiel bung ni chang ni a hi ipi ki sayam ti hi new khat mi jo sin het thene devin hin simwang veng kating Ezekiel bung ni chang nia chu sima hele lagau chu kasunga ahung lu nin ati na Ezekiel in lagau chu kai koma thu ahung seya chun kasunga ahung lu tan ka kenga edin sa in ka koma thu in sei pa chu a o ka zai ati in hi chi bible chang hi pastor ho GMF dai thu phun lamkai ta san ho ama ho khun hi chi bible chang hi a ko novin mihim sunga lagau thing lut theye hiji chun GMF de mona thu hin phung pa barber sunga lut hu lagau thing a hi ati ve na hi ele ichi hi chan geya di na sawam viewer ho zo sin jong angai ho zo sin jong ana gelvin lang evangelist nia ko na pathin thu ko na itabanga tu nia e hil no mawam evangelist so ne ama hi phat hin pi kating bible chang mung ki sim do zia leitola thila putong ki mebe guji kan we za ji na ai thilo ke ki bol in dr hegin in amasain athila pu le kha suani sim do ta na thu phone ba chu ai lai chi thila pu chu ni pi ne se media hi le ke hi bible am lo pa ka he ti cho ke hi bible am lo pa ka he tia ai le bible am lo pa cho mon bible to su be tu te ni ang ku chu ve ti nga hi le apa thien pau sa nga ching zo gu to ki lo ji a ching nong ching zo mai te si thilongol khatung kil he mai e sun na aya chu bible am lo pa nong le pa ho ki hian ding amo in bible to su be te ni ang gut lo di hi tu na ka tip mom nai ya chu ke man nong ho kan ni han le no kan ni ko na he ka tu thinga kan ni sun pon chong le ke ma bible am kom poi ti cho agi gel do di wa tu na ka sei do no mai Ezekiel bung ni chang ni na peni sim ti ngai aman ke za thu sei phabin kasunga lagaw hong lodin ke ma kem phang te nin ai din sa tai chule ke man ka za thu sei chu ka ngai ji na hi Ezekiel thim gao hi chu context si ve ti ngai le Babylon te su changa anum lai ta wa Ezekiel thim gao pai thim gao de ani ki ko na khat nam chu ni ya chu chlai mo na hi ve ti ngai le but thim Ezekiel thim gao pai prophet adinga anointable good night ele chlai mo na hi i ve tin ta le kasunga lagaw ahung lu de ti ni kasunga lagaw ahung e kiti to ni chlaya abu thi khat ga te ka ning ki chu thili the na ni chi pathian thu hi nga in chilanga khu thila pu ki phun nai bo is do sem pathian thu me be mong lo ding ai ni chlaya hi thil khat man se pi ka ti kasunga lagaw ahung lu de ti cho as he spoke to me the spirit entered to me ati and set me on my feet and I heard him speaking to me ati ya chu chlai mo na pathin lagaw ki ti hi la ti ngai le si Hebrew pawa aki su namuna chu ro aki ti chu
just like spirit kiti roa kiti hichi roa kiti chu English simple translation ham elole a simple am tida ta kichi sana translation na chu bread elole wind ti na mai ta bangai ya chu Ezekiel thim gau pa chu ala sit lai ta le apya thabai am lai ta chu pathinin ha na hin pikit ti nai bu pathinin ha na hin pikiden eja chu amma chu adin to sa kira pathin o ho chu ngai sa ding pathin o ho chu ipi siam ti pa chu a het thim na pathin a hin ko na context mai ya chu chalai mo na hi ama context ta spirit pe ni Ezekiel in tha na nei in ha nai nei lo ke de ti na mai mai boy hi chalai het healing on poi is like version khat any the bible a ko i ding ai le ama English translation na ko na ma winds came into me ti cho the winds came into me ti cho ngai to ai le hui chu elo breath chu kasunga ang lu ne ti yeng cho ya chu bible is jo say nai Ezekiel thim dau pa chu ha sa ki de boy pathinin ha nai pi ki de boy ti nai boy besana sim ti la chu pathin adam leaf ani simai adam asim ma sa in ichi adam pen chu lei nganin bon hoi hin simin alim le agong hin sim do in a chei na in pathini chi mi pa chu asunga hai na hu a halu pe ti chu ichi hai na hu an halu pe le ta sa cha thelo pen chu activation hung chi chu sim bang khu for ai tu lu ting ta le active nai lo hai ba nga chu bone scale radiation hung ki bol cha ya ama due time due period hong lin ting ta le chun sim chu activate hung ni chu ichi ta banga chu pathina dama sim pe ra chu a hu ha khuma hi le ichi mi him chu mi him hong hi tai ati ya chu two components se amane in pathini mi him sim pen chu lei ngan to ama hin na hu aza chuizi ya chu slai mo na Ezekiel thim ga pa adi ta chi le tingai le any translation sai bonga chu the winds came into me ati pen chu a hin na tha be nong lu tan ya chu kading do in pakai in engan sinama chu na tom ina ki gu ka hitia Ezekiel thim ga pa na mas pe na chu tha nine nei do pen chu introduction ta wa ka sei do nong phai chi context chu ala ki pa me evangelist bonen sei ta in chalaya spirit ki sei hu de sei da ha JMF de munawang chu ele like poses se chu mi khat hung lut chi hi is sei te te de ngai he tu ni hi no nang ni jong lung thi ma hong ki ngin lang ave hon jong hoi tan hi ngai ve lang na aji chu hi it's a big claim hi ama ho in sei da pan sat na lit ta aneu khat a hi hi skan sei chit mong de bible in ep ham spirit sunga lut mihim sunga lut na ki sei ta banga kilang chu ep ki sei na mong ham te skan sei chit te de hin video khat hin vet sa wang ve ka ting it's like claim hi phem te hale ama ho chun babar sunga hung lut hu pathian lagau thing a hi atiu chu aji chu bible in jong hi tin sei te chom hon claim abo lo hin ele ahung kila adan mong hi ve leo chun ama sunga lut hi abula itabang lagau lut ham mo lagau thing ati wang ba na itabang lagau hung lut mong ham ti hi ana ve leo chun chala hin vet sa eng kating si ve leo chun babat hi hung ki zong lut chu hung ki zong lut na ho zong hello ima zong hello na kita hi ki thu de du chu ai tan thua na ngai oti background now ko sapang hon at ho pi ken iso no koma kahiya kasi tunin kanuk kada ki bangan na pathin din kahinaw ki phung dinga no ko ma install lo he ti jana mu hon de ka ta sani anunga chu a background na chu chapang hon ha ti cha tho pi kin hin na laga sei num chu ipil hagau ham ahung lut chu number 1 na tu chan ge hi hagau thing ahung lut tinga hele babar chunga khu ma khu
เป็นเลส่วนนี่เป็นว่าบุเทียตินแต่เขามันเทโล vegetable state เฮโจ vegetative state เฮโจมันเทโลจะตาเขาเกลหอยเดอะ adopt เลเลียวจะ adopt เลแล้วเลขตัวเราเขา adopt ลุดว่าทั่วใส่สะจิวโจไอ้แหละอามาหอนะ claim จะไปทำแต่ละอิสเกลบุงนี่จังนี่อังจุกิมูจะแม่ปะเทียนละเกาทิ้งอิสเกลสุงาลุดนะปะเทียนนี่นะโฮปีจะแม่อติวโจไอ้แหละ let's compare นะบอลุติBible la ki sei hitabang lagaw thing hung lut chuto na Jeremiah de bona lagaw thing hung khoto Ezekiel sunga hung lut lagaw thing chu itabanga hung lut ji ham itabanga mi te ho aman cha ji ham the spirit entered me when he spoke to me and set on my feet kadinge te chu Ezekiel chun kadinge te chu ai din sa e te chu chalai a context si eveleu chen Ezekiel bung khat chang som ni legi na chun sim leo chen na when I saw it I fell on my face I heard a voice one speaking pathian lagaw thing an ho pia chu ama in lo pina ong kila amua chu I fell on my face ati chu abu khop jing chu abu khop mintin ipia za a one speaking pathian lagaw chu ha pathian chan an ho pi ta chu Ezekiel chun pathina ko na pathin lo pi na thu phun do chu experience nei ya chu na sata chu ma jong pathin ang sunga chu bu khop jing la sam de ta chu pathin lo pi na am sanga hung kila ja chu bible khun veleu chen pathin lo pi na hung kila na zo siao mi ho hi la sam de ji chu aji chu pathin lo pi na anga chu chon si ti san pu a hi ji ba chu la sam de a thu ji ta chu na ele pathin ni pin sei ta Ezekiel bung ni chang khat na chu son of man mi him chapa ding do in ti chu la sam de chu la sam de a thu ta chu zoi de a thu chu ai wanga pathin in pi se ya mi him chapa nang na ke nga ding do in chu I will speak to you nang ma ka hin ho pi din hi ti chu Ezekiel in ipi bolta ama chu la tha la sam ta na aman pi ngai cha na pathina ko na tha ha na chu ngai cha ta chu ya chu pi sei ta Ezekiel bung ni chang ni na chu pathin lagaw thing kasunga ahung lut tai ti chu ahung lut na chu pi bola adin do sa to tha na empower bol chu ya chu jemem de lagaw thu phun claim na wa khu lagaw thing ahung lut ne ta zoi de a khat be yong ding do khalo chu ham jong ham pu zo lo chu mi khane microphone a se yong la ki chi lo lai chu ai wanga bible la pathin lagaw thing ahung a chu pathinin thua phun di tengala mi him hat na chu azo lo di ja chu pathinin lagaw thing ta hat na pia empower abol chu empower abola lagaw thing tha na ko na chu ding do chu mi him tha na chu thu ta chu emal lagaw thing ahung lu na chu tha na ne hung ding do a thu angai thei ta chu pathin to hung ke ho theya o za thei chu he chu chu bible in lagaw thing ahung lu na ato dan chu in every scripture jo sia hon veleu chen hi ti khoi chu lak van ti lo hung jong le Daniel ho bang chu hi ta chu tha na api ja hung ding do ki chi ta ha ma wa o ging ta ha ma wa hoi ta pathin to communication thei ji chu ai hin la jemia dia lagaw thu pon wang ho hi ta bang ho a hinai sai pon hi jemia dia lagaw wang chu azoi danin angoi danin anup no mal pathin thu ta ke to lo tam ta sei do in chole Gideon ho bang chu the spirit of the Lord came upon Gideon ti chu Gideon chunga chun lagaw thing ahung tan aban ting le the spirit of the Lord came mightily upon him ha ta in hunge ti chu na the spirit of the Lord came upon David from the day forward thawa nunia pat na chu pathin lagaw thing nisya thau leng dinga thau ki nunia pat na chu lagaw thinga dim se ne ti chu na lagaw thinga lo dim se chu luk bung li ho jong che na the spirit of the Lord came to me because he has anointed me ti chu Jesus Christ na e chu lagaw thing ahung kuma ama ho ahin lo dima asungu wa ahung lu na chu babat banga khu ngoi de do a dat lo piu chu chu mala Gideon jong hat na David jong chu hat na patep da tam ta ho to a ding do a gala sa na gala zo wa Jesus Christ jong patep na to a lim ke cha umawa pathin thu a helova na sata pathin thu o ye chu chu lagaw thing a dim ki ti chu lagaw thing mi sunga hung lut ki ti chu babat sunga lagaw thing hung lut hu
ipil hagaw ham hagaw theng kiti wanga chu diabol hagaw chanja jong video chu iveta bin na itlai chu ga sei nom ba ben evangelist jang boy nang ma phat hin petidingi It's GMFDI te hin Robert sunga hagaw thing hung ki phung ta khon asube go ve na hin ai la mi pite hon he team diu chu Robert sunga ku hagaw thing Robert ku ipiha media ma man hin possess hin ai la hagaw thing hi possess lo hin hagaw thing azuwa sarmam boy no en sai ta in hi chiwa hagaw thing nin alo dim kiti hi het pim diu chu ipamitile bible mun danga solcha peter jong hi hagaw thing in anadin hagaw thing analu nen ama sunga hin echen hagaw thing analu ji chun ama hen hangsan ta thu sei do ngam na hi ananei ta na hi masanga chu pakai jesu krista ana sei le ba hi en aina hagaw thing anei phana chu hangsan ta pathin thu sei do ngam na spirit ananei hi abana Stephen jong chu ex bungsagi chang som nga da chu va na hi le Stephen jong chu ipizia thi chan ge adinga pangam ha mitele hi che hagaw thing chu ama omji hi Ezekiel koma hagaw gachi pen chu Peter koma jong chi chule Stephen koma jong chi seizui somlani ho koma jong chu gachi hi in chule na ga to a mihim sunga tabanga chu na ga to a hi chi chun pathin thu chu hangsan ta sei ngam na api ova thanop na pi empower bolo hi ti chu thaha na api wa hi ti pa chu hi chi pa zo chu ki sei na hi in ta chu hagaw chu sunga ga lu na anop nop a hin sei do ama kam api ha pau ki hello yan lang a ke lang hi ta jong le i pham kha ngol kun ho tabanga robot tabang fa hi po in hi chi ba hagaw thing na to pen chu pathin in han san na tunia nang la ke zom ap thei now hi chi pa hi ka ga sei benom khat chu gang chala ka ga sei benom khat chu phemetila hagaw thing in dimovin ati na lai hin fsc bung nga chang sob lage na chung hagaw thing in dimovin ati hin mi zo se hin christian zo se hin ingai cha no le tu phat nu nga ingai chat pi penu chu hagaw lama ingai chat pi penu chu hagaw thinga dim ding hi a hi na hi hagaw thinga chu iti dim ding ham mutia hi le bible dungzu ya hagaw thing chu we have to say yes to the spirit and no to self ma ho le sit lungai chat na pa hi no iti theiwa chule hagaw thing dei lam pa chu yes iti theina pa chu he chu hagaw thing na to na hi na hi hagaw thing chu mizo se sunga aluna a hi le mizo si chu robot tabang so ke he dingai ta ra he a hin la he che ba hagaw thing a hong lu ding ki ti pa chu robot sunga lu tabang pai po in christian zo se in nei thei pau han san nei thei pau ngam nei thei pau chu le krista dinga thu ngam nei thei pau hi chi spirit tha na pa zo cha hi na he robot sunga lu tabanga bu thi hagaw pa hi po na he robot sunga lu ko hi le satan hagaw tabang cha hi in mitam pin hagaw thing lu na ama chun thu en sei do danen ilawi na hi tabang hi robot sunga lu tabang po bible pong pia mu the ni ma cham po na hi holu vin namu lo de hi namu sun sunu chu ezekiel bung ni chang nya hi a hi en heze a chu hi chi pa hi pi ki sei nam ti tu nya ki hil che da hi ti pa chu kai sei do no me ka ke pai chong le ye ti khachu pathin ezekiel chu son of man mihim cha pa a hin tia hi tia chu ama thim gau na to ding pen cho kom wa ha vision apia lim ge cha ipha solem ta kimu cho asinum dan hi ejlaya zo a video nen vet sa to israel ezekiel bung ni chang ni hong ki me be mong chuna hingai tu ti ngai le ki da ma jingin ipija hi ta hi kilhem muhammad ti ting ta lehim igel ke la jong ilung thimya na do oji hi ta banga hi lam vai ta dana lang sikin do ai bible ezekiel le ka busu be ting ta ezekiel thinga pathin son of man ati singai abu thi pa to hi chalaya son of man to hom ki compare buji nga
chilaya buthi khat thilanu yang noya na min zong chana vet le confusion phajing kida da jinga mu thei khat pathin la ga hong ti mo mong su thi le thei lo be khat chui ya chu chilai muna Ezekiel thim gau pa chung changa pathin na to da ni very solemn holy hi ti pai tu ne ithagel lo de ko sei no me thagau king na to na ki ti hi het thim lo ma wa kilang akilang en na amo he na sei he pathin hi bible pam la ma na tong thei lo ham ti ve na he ye chon amo ho adin now hi va na hi le bible la jong hit talo ven bible pam la ngap na tong thei pathin na hi ti pa he amo na ta san me a him la he diu chu pathinin bible pam la nga nakitong de dei lo je a hi ka thu hi abela hi han lang ala do hi zong le gau sak chang dinga sei hin ta chu pathina thet pen chu bible pam la nga nakitong bible pam la nga pathin na tong he ti pa hi a hi pathin ni chu bible hi ho wa dinga I thopalu wa pai hi en beyond the bible I chi wa le chu satan na to na hi ta na hi satanin bible pam la nga thil za chum miracles hello le thil va sa za chum supernatural power ho aman cha mi him hoi na sa ta ke pathin kai ta convincible ni pathin he na hi hizia chu hichu to bang manifestation ho hi hung common na lai ding a hin chi sang atam zo hung ping do na lai ding a hin jin kolam bo se nu jin kolam bo se na bol a hi point hoi nu zo bol a dang in zo in bol ki di ta banga chu hung ke te po na lai ding a hin na chi ta bang hi a zo na le abul langa wrestling a bol sa ho chu tu live football pe ho banga hi a group ma interference chu no wa pe ha thil ha wrestling zo an bol sa mai theina lai hin ni na ya phagau thing na to ke ti hi bible pam langa vet dinga hi point bible sunga phagau thing ni tabanga na to ham ti ho hi vet to na hi chi pa zo hi adi pa hi ti hi zui diu hi ka sai no me na hi ya chu phagau thing na to ke ti hi hang san ta pathin thu na sei do theina le pathin thu ana ke pa thanu na jesu christa seilip na ding munan na seilip lo na ho hi chi tabang phagau na ne ya christa ngai lut na nei pa cha in tu a hi thil khan hi lo chun kitsan na phagau kitsan na lungthim ai lo la kitsan na phagau win na bo ma hi le a result chi pyam ki le kitsan na mei san na nei ding a hin na chule lunghan na phagau win na bo ma hi le na lung tong ding na lung hang pe ding a hi in chule phagau thing in na di ma hi le phagau thing na sunga hung lu na hi le ipp na nei ding ha mi tia hi le na character chu nang ma character chu ngai nun na le cham na ki ti ho nun nem na hi ti ho zo se phagau thing na to na pa phagau thing character pa chu na nga hung ding a hi in chule pathin ho thanop na ho hi na nei ding pathin ho thanop na bible sim num na chule la sa num na ji ti ho zo se na thanon ding chule witness pathin thu sei do num na testimony ho sel num na ni cho ta bang ho hi phagau thing chu na nei a hi le na nei ding ti na hi bovin phagau thing na nei ya phagau thing chu na sunga ong chu a hi le na abu thiana ki jama nanu na sei do ding ti na hi pu na hi ya chu phagau chu na to na hi het thim diu gmfdi ya phagau thing na to na hi a source di lo hi anna to pa a result pa chu veleu chun a manifestation chu veleu chun adi tabanga kilang mi ki sudam thila ki no do ti ho chu bible la om na na hi ahim la a source pa chu ahung pin do na ahung pun do na pa chu di lo hi ti pa chu kaga sei no na hi ale pa me abana hin chi taw tin lagau thing ati wangwa lagau thing a hi lo na chu bible to akitu lo na chu ki sei hi na ama ho in claim abol wa chu biblical claim abol wa chu a claim now bible chang chu event na le sun le za nai ta ko opposite hi jing je pa chu ki ta langa hi in abana hin tu ni nung hi to ke hlana hi van noi pum pi mi zo si satanin a lep la hi tai ti chu ya chani ni nunga ke lep la na sapen khat number 1 chu ipeham te hele lagau chungchang thwa lep la na spiritualism elo spiritism lagau lamdang elo le lagau to ke homat theina
mi thi lagau a heta ke ho mat theina hi chi chung chang hi neu khat ka hin sei nu mo ven aji chu tu nia e topic o to hung ki mat na hi in hi chi hi gmf dai thu ti ta lawa jong adang christian ho zo sin i het diwa poimo ta hi aji chu chi hi tua hi tabang lagau ke ta lang na ke la na ho manifestation ho hi hat che ding a hi ti bible a ki mu a chu ja chu itabanga hi cho hi satanin lagau lamdang tia hi ain man cha za chom choma na hin to ding ham ti hi abon chin ki sei zo hi jong le I het thim the ni ding level 1 2 3 ta kan sei diu hen athubul chu pe ham tia he hi chil hagau lamdang ki ta lang na ki la na eti te nga hele it's all based on lies aban ting le zo thu a hi wa nga chu het thim ong ha na le it is danger ahung hi na satan mi le phla na ahung danger na hi pi hung hi ji ham de le thu ta hel la pathian thu a hin je lut dinga hele mi ho hin het thim ha asa jiu confusing ji jung la danger hi ji chu abul a foundation chu pi ham te le it's lies Genesis bung thum chang dia chu pi sem te le pakai pathenin na thi te ding he ti cho aman pi se diabolin gulli ma honga chu na thi ta loading a hi anti chu ya chu bible changa chu ibat na hele mi chu thi ting la thi hin kho he po in pathin jong awa choi ji po in memory ho jong anei ji ta po in ain sung angai lu na mi ho jong he ji ta po in aina jong kile ji ta po in mi jong hung lhem ji ta poi a thi ting al lungai to na zo siong mi zo si ki chai ji tai ai mu hi jing ai mu chu kho helwa ti na he na hi jabanga chu hana mi thi chu ki chola kho hello he tai ati bible chen ama wang sirum ta chu christian sung le wanoi mi pitam ta thu hil ki ba na chu hindu muslim hol koi he poi mi usi ki ba na chu mi thi ting la lagau umin ti ho chu ta sanna atam zona nei chu ya cha wanoi pum pi hi sadan na hlep hla hi ti chu ya cha bang hlep hla na ji a chu ipititam te la tu la ya gmf de lagau thu phone ho bang za cho hi ta san theina hlep hla theina dinga kot ki hong he ta chu satan hung lu sung lut na dinga chu kot ki hong he ta chu it is spiritualism ta san nei nei ji ba chu level 1 2 3 hi evangelist oneven itabanga ti hi chamlam ta like het be lam ta ama hin sei pi ding ama hi phan hin ping kate hoi ta na ngai wo spiritualism doi lagau thila lagau ki to ke hep na hi phat ke chan het hi mi te ben chi ninu nga de nga hep na lin pen the greatest mechanism deception a satan ai man in chu ya chu hi phat ke cha Christian ten het thim lo wa bible ta sante ho in hi chung chang thu het thim lo nge wa hi le gmf di ho tabam hitabang thilana to na ki wa hi ila wa hi satan bu sa na anei jing ding ai azwa oi mang wai se nga chu adam le eve ko ma chu hepna zo se mas penana to choi pat ai pat mas na pathirin na thi ding a hi ati pen so ma hin na thi ta be lo ding a hi ai ti hi chia hi thil hal hagao na to na ki ti ong ke panei ta ni it's so spiritualism deception it is ong ai pathinin asai kha cho ma hin opposite a thu se ji pathinin na hinding a hi ti le satan ki ti hin na thiring hai ten pathinin na thiring hai ta satan jun na thi lo ding a hi ti ai mi him te hi khat na hin toi ya chin ta banga chu na hin to ama hi bible chun satan thila pu cho he ti in ain la satan mel thila pu mela chu mi him te khat ma la zol ding ai ya chu hi spiritualism ki ti alor hin thina dinga chu satan ki ti hi hep na za chum na toi besa na Matthew bong sa gi chang som le nga ho ong sim ti ngai le he comes in sheep clothing ati ama chu kelwi wana ki wana hung ji he di chu Christian holy ma hin pure ti nai chu na thim ma Christian holy ta bang hung ki wan ji he ti nai ya chu le tu la ho vele chu Christian li om chan tho ai wa chu thil ha ho na hi chu ele Matthew bong sa gi chang som ni le kha chu sim ti ngai le pakai ki ho yong cha in sei de ti chu chu ding tal thil ki dang tam ta hin bol de ti chu hi ta bang ta tu thlep na hin to ding ya chu i ding tal hi ta bang thlep na hin to ho hi ma cha ma ding he ti chu ding tal Matthew som ni le ling chang som ni lo bong sim ki ti ngai le satan chun mel si na ki dang thil ki dang ngai van ni pum pia ha ding he ti pa chu ai mu sa oi
aban ta le bible chun sei ki chi phem ti ai le second corinthian bung som ra chang som li le chi ti ngai le ichi satan ki ti pa chu van tin lim le me la hung theng lai he ti aban ta le second thessalonians ka bung ni chang kolam sim ti ngai le well powers and lying wonders ati thil ki dang za chum zo sei theina thil bol theina thil tam ta hoi aman na to ding aban ta le revelation som la thum chang som thum se ti nga le vanui pumpia ha di hetin lai vanui pumpia ha dinga hi ati ele revelation bung som logo chang som la thum som li long se sim ki tingai le amma chun hi ji hot bong ai thina lagaw na sa to a hi da chun le si pumpia hi ama hin thil ki dang a bol ding hi ja chun na to ding heti ya chu so pi te ho hi ta bong ai satan ki tin na to ding in satan ki tin het na nei poi ama pathin lim chan tho thei poi ama hin ai ho het lo ding a mi hem thei poi ta ta san ki ti le tingai le ngol hui ta pathin thu lo na len ta kha chu hi ya su tu nya ka sai num pen chu phem oi ta ge cha ngai ven lang satan ki tin ke satan ki ke thila ka hi ke ki nei pa ki ta mi hep lo ding ama chu christian lim chan tho ta bang chon pholim chan tho ta bang pathin thu tam ta het na nei pu mai mai na ai pa mi hep ding he ti pai tu na ka sai no he deception spiritualism hung ke pat na ding choi in he ju tu lai hi christian tam ta la hi twa hi cho ta bang hi thu lang pe no choi ta ye chu hai te ge san tu nin gel hi teven oi te ge cha in thili khol tho hi teven pathin thoi ki bol phu da lo wa pathin pa det ta im lo nge vai le hi chi mi bol thei pa thani pa chun e hoi khamai sa lo de hi tu nya ka sai ya chu hi chi thilana to na pe na sata pathin hello la hen lang christian lai jong le e ji akibang chana same degree and same level a satan na po e ja chu pathin thu gel net na thei ding ki ti mun zo sha ko na ki kang se ding mo a chu ti lo wa hi le i ji hep na chu i ki ma kha e bia i o te di we ji ti chu ka se no me ki pa me evangelist po in masa pen thum ho cha in sei ta in ingai to hele thil ki dang ta ai aji chu tu laya chi na thip na ti taute intellectual and philosophical spiritualism ti tenga he tu lai hi social media khang he tan social media he wat na jong lai it's all about philosophy na ki hilna inspiration iti ho motivation speaker iti ho jong he they speak about philosophy jing hi cho het na chi na wanui chi na thip na le philosophy ho hi cho hi satanin na sata aman cha cho hi tabang chi na khol gil na philosophy ho hi satanin na pi cho atam zo it's a form of spiritualism ibija satanin ta hi mihim ho hi ideas and philosophy a communicate abola ai khan hamatia hele to undermine biblical truth bible thu ta thu di ho hi undermine su nep ding slo pha ding hai mil sa ding ti cho hi cha tabang ma cho satan hi lo hlingai cho level 1 hi cho level 2 a chu pi bolam to mi thi ho to ki ho theina mi thi ting la thagao me ta ki mutu mi amu jong ki cho dan chana athi pa thinu thagao ta banga mi hungji cho hi cho bible na pho hin hi jong le mi tam ta na bole ne hi cho chu thagao lamdang satanin akila sa na mumin level 3 ga ti dinga chu thu ta le thu di lo pathen thu le satan thu chu a hin mix tinga le confusion ji cho hitabanga chu thuta le thudi lo an mix ji jing le hitabanga chu lepla na ji hi level 3 tu hin evangelist pu jangboy phat hin piang kate ama in level 4 5 6 hin sai pi no vanoi le set ki chai ko na vanoi le set adinga hi deception na sa pen ki lepla na sa pen hum dinga hi in satanin final blow a ball dinga hi in hichi final blow a ball na ding chu aman aman sa ading ipiha a missile ding chu ipiha mi ta hele aman missile aza ading chu atom bomb aza ading chu ipiha mi tile spiritualism ahi in hichi he vanoi le se kisim tila idan hona adam le ivi ko ma na thi ta ba hon loading a hi anatia pa na chu hichi zo pa chu continue a bola le set ki chai na azong hi conclusion a man ding a hin hichi conclusion a hin man ting la hin na sading a hi ya chu azovin loi pasun levin
level 1 2 3 sen to hi aban kan siding hintin it's level 4 la hi ipik imwa mitila dreams vision supernatural guidance akitin mangmu na mangzong hi mangzo se jong hi mangzong hi pathina kuna zong om na hi aje chu nabut kan nazal ho mang ho chu pathina ku na hi a hin la heading khat chu pathina kun lo mangzong om ti pa heading hi in not every dream is from God head you not every vision is from God vision zo se jong pathina ku nei pon hi vision ana moving masang lai thim ga ho chun vision ana moving na hi etaba vision ana mu chu pathina kun tampi au bina hi mu thein au mina hi a hi ni he diu khat chu pathina kun lo vision jong tampi au mina hi chule supernatural revelation iti ho hi ipi hamitil pathin ki phun do na supernatural ta pathin lamdang ta pathin ki phun na jong hi au mina hi sujong le satan jong hi lamdang ta ki phung thei hi ki pa he ding hi tu I he diu chu ipi hamitil GMFDI hin vision om pu in dream om pu in hichwa he supernatural revelation na sata pathin he aw changa ai lo le abang levanti lima abang le pathina ma ta hong kuma mi sunga ti ho he na ki pe ham lamdang ta hong ki phun nai om jin hi ain la hi cho zo se hi ata a hem om na hi fake om na hi hichi a hem pa hiding ham hiloding ham ti hi mitam pin khul chen lovin ata san ve na hi mitam pin a khul chen in tu hin mitam pi ki withdraw ta in mitam pin hi ta san na pa so dal havin bible hi atu cha ta ve na hi phanu nung ting le hichi level 4 la dinga hi hichi lai jong hi e ho society e ho community a jong hi hichi hin na sa ta hin ka khai ta satan hep la na hi first zone bung li chang khat na chu beloved do not believe every spirit but test the spirits whether they are of God pathina kon a hi lo chu na hon phochin win lang patep movin atia hi ia chu patep na lo be ahung ki phung thung ki sei hu pathina kon hi itiwa a bible ding jong izi do wa thung ki phung ho zo se hi divine revelation pathina kon mo hung dana anaki zi do ipiha islam ahung pin do dan tabang khanen sek khanen ahung do ta na hi eje phamo he jing na hi azo le religion khan hung so ding hin che hi islam ho tabanga ko religion khan hung so thading din mona ma hi aji chu bible chomam ta ji hen na chi bible khu iwa na hi le bible ko pathin thu ong ke phon do na thu asu ho khu iwa na hi le bible aji amo hin robot hi thiem gaw he puita dinai bolu chu ai wanga hi chitabang pathinen thua hin phun na mi pi te ho thiem gaw ti chu pathinen mi kha chu thua hin mi pi te ho ko ma hin phun do la ma thiem gaw hin ale ipja robot chu thiem gaw he pui ki ti thai ham na ale ipja hi chwa ko na po do kam chang chu lekha bua ki suna to hi ipha inspire da na ki ngai to ham chi chu inspire he poita dinai ki bola la chun GMFDI chu pa hong ke phung cha di lo ti na hin hita chu hong ke phung chu pathina ku nei mo la bible to ki bang chat level kha na ding hi hita bang thu ho hi bible to ki tu henam ti pa chu iwa na hi la ki tu lo hi ale ibola ki tu lo chu bible khelama pathina to mo ham tiu ham bible to ki tu lo wa hi le che chu adi lo ti na hi mai na hi bible pamla nga hian adi lo tina he level 5 ana cheute physical manifestation he ana veltin physical manifestation he ta sa ke phun do na ahung hi na tina he na he chi ta sa elo le to kha thei za thei he chwa he na hung ke phun do na ho hi mysterious sound gim nei ta thom gim nei ta ho jong hi hung jing thei hi ti pa hi het ngai na he level 5 na hin chule appearance ati in GMF diamond ho hin vantil hong kila ho jong i move na hi na hi chota bang ho hi vantil ta a hi poin satan hot na to thil bol hi chule gin jong sound jong za chum na za thei wa hi
aban le supernatural moments thil ipiha lamdang ta thil dan ho jong hi hung ki hei lamdang thei lamdang ta thil jong hung su thei hi chule mi him bol thei kalwala jong thil ke phun do na thil gimnei ta hi hum do ding hi chule supernatural communication mi him te bol thei kalwala ki holim theina communication pathin to ki holim theina ai lo tu azong chu ki holim nai bol cho hoi la ya hi tabang ki holim na khalo pathin to microphone a ki ho ma sa pen te ti cho na microphone a ki ho to a hi tabang a chu pathin na hung se ya na ale roba chu ding do a pathin awa changa chu hi tia chu a phun do zinga mai ba tu a microphone tu a sa phunga zinga hi thailo ham hi pi ja chu khan translate na bol khel khala translate bol jong chu short pp khonga ya na pathin chu fluent lo chu thado pa fluent mo lo chu pathin jong chu thado pa fluent han lang hi le jun jalain seijing de chu ei wanga short pp sentence khat phrase khat seina ding a jong kho short pp hong ki ngei tuan seiji chu hi chu khoi va na hi le adi lo dan hi chi se sang ko la do the hi tan chule robert kon dingjang ke ya amani bola pathin o hi le microphone shot tu a o chung po do jing lo ham iti ho jong chu gel phat angai na hi cho tabang ho jong chu level 5 na hi zaw hi spiritualism phan nunga satanin hagaw aman cha hagaw phalo aman cha a christian ho na ding la hi zaw hi chong chu gmf dia ya ki chita in mu thein aw mina hi ti pa chu ana he ki noite chule abana hin la chom tang kating fraudulent ki chu hi chita bang bol ho hi ipiha zowa bol zong o min ata hilo ama imacha umlo ai wanga chu mi pio a lep chat ve hitia chu zowa thil ki bol zong o min sumdei chat na mai mi ji am khana a bol thai dan nai tabanga cha lim tho a bol zong o min hi chu gmf de hi khadiam hi khalo diam check ki bol ven lang aban le some may be psychological to psychological jong tam ta lu na he ipija psychological tam ta lu hamitia hi le mi abang kim khat sun mi ho hi su ki chano viral la ama dan a story a background ho la chal pang va no va amai tabang hi tabang background hin tin hi tabang hin te ti ho hi a peile va na psychological a bolu hi chong hi om theina hi chule alas na chun satan pa hin power za the hi jinun ta power za the hi satan pa hin tua thilaki no do kho jesu minana ti wang wa chu satan khat hi mi sunga lu na hi tabanga chu nan athu sa na mi te ho mu dinga chu ama chu satanin thilha in thagaw phalo kaw si ho na bol dan tabanga kilang a hi wanga chu amo chu ki ho to wa drama bolu khane a noting le in the name of jesus ti te la mo chu po no wa he tabanga chu khep hlaw mo chun hallelujah amen ati ju hin a hin la ki chim ho hin hoi ta hen wa hin he satan pa to ki chim ho hin hoi ta hen wa hi ipike bol ham ti hi ki chen ta drama ki bol drama ki thoti pa hi a rule nei wa hi ti pa hi I het chin divin kanomina he ya chu second thessalonica bung ni chang ko na chu power signs and lying wonders satin na ya chu thanei na chule melchi na kidang dang chule zo za chum ki hla na za chum him bol dio he ti pa chu great signs ti in revelation bung som la thum chang som la thum na chun great signs melchi na kidang dang hen body we to ang melchi na kidang tam ta so do ai ta na he ole alas na ding en misu dam na he na sata satan en man sa ding he it is spiritualism lagawa ki hep chat ve na phan no nga christian ho ki hep chat ve na sa pending le mi convince pen to be pending jesu christa ko na ta san cha te ho jong atam thei pe na kai do ding chule ta san lo ho jong hindu muslim hoan lang adang dang pathin ho lo ho jong le ta san na hin peding chu ipi ha mitile miracles ka no min hi chu healing miracles a hi dam thaina ministry hi chi pai satan na sata hin boarding mi kha chu azole ama sang lai wa hi hung bu thi jeng ding ai lo la hung hu jeng ding hung dam mo jeng ding ho hello wa hung jeng ding
It's ting ta la chum mi ho mit mu chang ta chom ho hin an su dam dingo he ta chom hon dam na pe na hin mu dingo he che hin vanoi le si he an sa pe na dinga a hep hana na sa pen hung hiding chu healing miracle sa hi aji chu vanoi le sin na sat na tam che ding mi ho hen dam theina ngei cha che diwa hi in che ting ta la chun mi ho hen he che satan na to na mi su dam na chamu ting la he che pakai jesu christan na to na hi che hi zui ding chu ati diu he che chu an zui dum jing diu a hi wanga hi che chu ki bu la na ko mei di lampi zo chu an hi ta na he je a chu so pite ho hi chi ki phun do na pham nu nga satan mi khat ba na ding kai taria ho zo se he tu ne ai ki chen tu mu wa hi chola ko na che tha lu lo divin azo na in kain se no me ka ke pa e je me de mana ho khoni pi se bam tele pathena ko na hi lo la ipidinga mi khuja da so bol dam thei de ham na bol mo kidang dang de ham thil ha ke lang thil tam ta ho khu cho khu pathena ko na hi e ti proof na asai jing ke bol jing ke cho ahin la avel veleng ke sei ta in amhon claim adang ho cho sei da tang ka ting amhon claim na masapen chu phem da bible la pathena kon di ta ho chun mi su dam theina mi bol dam theina bol mo kidang bol theina ho chu de he te chu bible la quote bol la cho that's right bible la chu na chu ahin la ka sei nom chu pathena ko na jong bol mo kidang chu da la hi hi mi khat la ni na mu lo mana chu lo hi lo vet hi ahin la lai ka sei nom chu phem te la bible la ko na he te chu pathen mi di ta ho chun bol theina mi su dam theina anei diu he ati wa nga chu bible ma hin setana ko na bol theina thanei na melchi na zowa thil kidang dang bol na melchi na kidang dang jisu mina mi bol dam theina jisu mina gaw na jisu mina mi su dam theina kidang dang ta bol ho chu de he ati ke hi he cho ho chu bible ni pisam pakai su christian pisam mang tha mi ho a he de cho mang tha mi de cho ya chu miracle ke ti ho jong hi ta tan na ga hin ve ta som hin ve ta hi jong le ahung kon na chu question chu hoya kon ham pathena kon ham diabola kon ham aji chu bible in diabola kon a jong mi bol dam theina bol mo kedang bol theina cha ume hung ding a hi ate hi ta chu bible chun episem tele revelation bung som le thum chang som le thum na chun ve leo chun diabolin bol mo kedang a hin bol ate so he perform great signs so that wana ko ne jong mei ha sa chan gein ati chu wana ko na leisi na mei ko ha sa chan gein mi ho wanoi mi ho mit mu chang chun wana ko mei hang mei ko hung khi ha sa ati chu revelation bung som thum chang som thum na chana e chu ivet na hele mi he them lo dinga chu bol mo kitang pathena kun hi di chu ivet na hele ga vet dinga chana insight human sight na chu bol mo kitang wana ko hong kum la chu bible to ki tu khatam jo pi ha elijah in wana ko na mei ko la chana ki tu he chu ai wanga bible aban chui pi sem chang som li na chu revelation bung som le thum chang som le li na chu ipiti saya he deceives ati chu athem thai te ipiti those who dwell on the earth leise na ho chas them la by those signs hi tabang maya kon wana ko na leise na mei hung hi la bol theina kidang mel chi na chawa chun wa noi mi hi setan na them la ti chu as a bible hi ivet tu ngai het tu ngai patep ngai chu patep na di ta chana ya chu hi tabanga satanin ninunu nga bol mo kidang final manifestation kila an ho hi miracle working power anei hi chu anei lo hi lovin anei hi chu me bol theina tha jong ki pi permit api jo pathin ai he wanga ai honi ki ven na diu cham pathin thu hol tu ngai na vet tu ngai pathin ana het sa ta chi theine diwa ya chu hi cho hi it's not just merely tricks italo cho tu mi tam ta chu trick sa ki chim jong na chu hi jong le satanin ata be a supernatural power alo la bol mo kidang mi him bol thailo pathena ko na hung dana kilang ho chu satanin a hin man cha chu hi cho ai satan agent hi chu level 7 wa na ko na mail ha chan ge an bol de hi atina lai hi abala level 8 satanin vantil ho chan vantil ho mela hung kila adinga hi ti chu second corin bung som la khat chang som la lila chu bi sem tele Satan himself transforms himself into an angel of light
van til va banga hung kilang ji a het hung kilang the het chu so pete ho mit mu changa van til lima satan la anung zui ho hi hung kilang hi ding na lai ya chu ji me dai muna khu van til ka mu awa ka mu khu chi ka mu atiu chu ya chu lep la im lo de hi ya chu lep la na ki ti hi te se da thim lit lut ai lo la ki chat a ki na ya ai lo le hoi mo se swa gim nei ta thila film ki ve banga ho cho ta banga ho hi lo chu thila film mo khu lep la na he bo chu it's a distortion pui chat ve na he chu lep la na ki ti ho hi so pete ho vet no ta hoi ta jong ge the it can looks like holy a thing za ta hung kilang ji chamdel alo lungmon ta jong hung kilang ji alo ngai lut na le lung sit na dim set ta banga hung kilang ji lo pi ta jong hung kilang thei alo chon phata da na jong hung kilang thei pathena kon na bol theina mi him bol thei lo khat da na hung kilang ji chu ji mem da cha bang chat chwe chu a hung kila dan he na ya chu by appearance mit mua kilang ho hi patep thei hello chu na i chu chu satan hin van til va chan an tho thei na lai hi level 8 a chai na level 9 hi chi hi iti sei de ha the crowning deception lep la nan chung nung pen a low pi pen satan in a hin bolding ima sangova chu itabang ham eju be ham te le satan in amata in he will personate Christ impersonate a bold satan in crystal lim a hin tho de heti chu second coming lim jong a hin tho de ati chu ya chu Jesus Christ amata ni pi warning and pi am Matthew bung som ni lili chang som ni lili a chu crystal hem hum do ding thiam gaw hem hum do ding ama hung so do ding bol mo ke dang hin bol dingu thep la dinga na hin go diu heti chu a hi theile thlen chum te ta jong pathin mi thing te ta ong chol thep la ding a good de heti chu ai wa thep la ding a good chol hem la dem a thep la lo di chu i biji nam pathin thua din je wa za lep la lo di chu ai wa mi dang wan lui pum pi cha lep la di chu i biji nam amahoin by sight by hearing by emotion hi chu chu vet ho imho feelings a chi ji wa chu pathian thua chi lawa amit muwa akisu ati sai da apatip ji wa chu lep la he diu hi de chu exactly like gmf de tabang chat hi di chu wa nui pum pia thil su de ya chu gmf de hi it is a third class manifestation of third class demons ka ti chu ya chu itabang ta convincing ta san thei a hung kelang jong le pathian ama ta kam min a o en hung ho pi ve ti jong le krista mel le min hung jong le i ho dinga chu le phla a lo diu chu ikichi theni de pathian thu i het no ngai an hi chu he ya chu philosophy satanin le phla na ho manifest hung kela na ho hi philosophy elo le ideas mi him het na chi na idea ho hin he chu pathian thu undermine bol na dinga ama tup le do hi ele tu nya iseu spiritualism lagaw to ke homat theina lagaw lam dang to ke homat theina ho hi ibija satanin agut ham a hin po do ji ham tele lep la na hi in amane pi bol nom ham tup la doi chu pathina ko na thu phun hung ta pa khela a thlem khat bol lo na dinga chu spiritualism lagaw lam dang to ke ho theina hi satanin aman cha chu ewang pathinin tabang cha man cha lo hi aban ting le mang kiti ho elo le vision kiti ho hi ata zo omin alhem atam zo ni chu e bija cho he aman cha ham ama in pathin thua ki sun sanga pathin thu ta san sanga hi chi bol mo ki dang ho thil ki dang ho achu ki sun ding hi cho chu ta san ding ti chu satanin atup he chu ya chu gmf de ho bang hi vet na hele exactly cha banga chu hlung a hi aban ting le ata banga thu a hin sei ma sat sa ho na thi atu sei ho hungui lung umji chu he cho chu pat satanin pija aman cha ham te hele to establish credibility ta san the son the gin chat the ai the na dinga chu akitu them khat chu asai ma sat ngai chu na asai ma sat ding aban ting le biham abana chu thep la na man tha na hung so di chu na het kha hon tham evangelist tenin covid-19 apat na hin na sata diabolid physical manifestation hi ha bol chu vanui context aga sei dinga hi itabang anman cham tia hele UFO kiti ho hin het ti sai da news ha khu na sata covid-19 jo wa hi nasa scientist ho jing in jong mi in aliens ka mu ati jong le scientist ho nasa ho khun they keep silent asai lo chu in fact they deny na
ai wang after covid-19 nasa hojing in jong aliens au me UFO hong e ti hi nasa ta TV hong ki sei ta chu TV show ho a jong hong ki sei pan ta chu hi ya chu physical manifestation hi hat le ta chu I chu hi pg a sateni a hen man cha ham the physical manifestation ho EPG ham matia hi le to convince people of supernatural authority na pathin authority sanga healing miracle ho hi EPG an man cha ham false religion banting la hin po do ding pathina kon ho hi su mang ding elo le chut pha ding hi chu EPG vantil le ma hung kila ding ham to make evil appear holy vantil gilo ho na to thil bol ho chu athing elo le pathina kon dana ke langdan abol chu wala signs and wonders ho hi pizza bol ham bol mo kidang ho jisu mena bol mo kidang dang ki bol ho pizza ham vanui lep la na dinga ki bol hi chu a bol hi chu ale vana ko na me hin la na sa na chu pizza bol ham tele to produce overwhelming evidence pathina ko na hungda na evidence phot chit na dinga chu a bol ji so mi te mit mo cha na e pizza jisu krista mela hin thoding ham second coming jisu krista counterfeit ama mel thoding duplicate bowling chu ama atup hi chu wa nui pumpi hlepla na denga chu hi chu ivet na hele hi che hin se ho zo siu chu 0.1 to 9 chu invet na hele satan in ipi bolam pathin thua ho zo si chu ama in ahin tho chu counterfeit ahin po do chu alhem duplicate pa chu ahin to do so ke chu hi chu a hi hlepla na anna sat dan chu na level la kain se oi in e het thim diu ka ta sanin ya chu false doctrine hu mintin supernatural experience ho mintin miracle bol thein ke jat hum mintin false worship hu do antin bantele counterfeit krista alhem hung so do ne dinga hi tu lai thil su kidang ho zo si hi all la hum che wa nui pum pia ma chu hum che de mi ho lep la ai ding a khon ne kha diabol in krista chan a hin tho ting ala wa nui pum pi bai thana han lep la na dinga chu tu nia hi tabang thil ho hi so a hi bo ve ti chu iga sei do no mo hin tin hi ja chu ido dingo chu phem tele ita bang hi supernatural ham pathian kidang henam ti lo dingen pathian thu to ke to henam ti ding hen achong le hi ta bang bol mo kidang chu so lo ham tia gavet na ga do di helovin ama wang ihon bol du chu phem tele pathian thu hildan to ke to nam pathian thu hil chu ke to a support a bol henam ti ho i vet to ngai to he vet nai le mediu bung som ni le li chang li na chu ipi sayam te ale Jesus Christa ama tan warning a bol ta chu pi sayam see that no one deceives you koi ma lep la nom lo na divin ki veng phavin vevin ati chu ki veng phavin ati hi a chaina dang ka sei nom chu pham tele so pete ho I ho dinga ta san cha te a dinga ikiven bit na diu chu I ho in hi chi bol mo ki dang i bol thei lowa chu ki ngam hello pi na chu le mi bol thei no ho chu I give na wa I patep ma wa hinam hil ham tia I give vetnawa recognize ega bolo chu ha chu hello pi chu I ho ibit na diu chu pi ham tele pathin thu hi vet tu ding tu ni ai sei bang wa chu ama hon claim bible chang khat a claim chu ai wanga I khol to ale akale na hi ta chu na hi chu chu tu ni ai hon bol diu chu aban ting le pathin dan thu hoi ta init nga yin taw na le Jesus Christa to I ho ke ka a ki goi zap na di ta ine wa hele chu ho dinga bit na pe na hi a chaina ka sei nom chu si he David Satan kiti hin atil abula kona pathin thu kiti su nim na ding le pathin thu kiti hiang lam dang na ding ai ama sep na deception na to hina sata su khat hi ti he jing leu chi he mil lo ti wai ya zu tu lai Christian tam ta he veleu chun banui mi mo mo veleu chun pathin thu su nim na ding pathin thu ya sa lo na ding kiti he mi min lampia ha zo le jin hi ji diabol na to na din pe ni ji ya chi ila wa hi bible khellama na tom thei pathi na hi ti ho ngi na pathin thua hin pathin ngei lu na achang kim pon ya chu pathina ma taung ki phunga hi ki ti ho hi hung popular ai lo la bible hi ti na say ye bible hi ti chal ki sune ti ai le bible say la ni jong ai ho hi new covenant nam hi ta bin hi chi hi ti ho ta banga hi umei tai ya pathin thua lo ta san ki ti
hi cho ta bang bon za kya spiritualism a Satan deception na ilut na diu lampi ki siam ngana in ya chu tu nya hi ki chin ta pathian thua idin da so ke then de ikitil khau no me ti viewer ho ang sunga ka tip an mo mai chule tu lai mi mo hi ga ti ngai le ve mo mong leu chun pathian thu ngai nom na ki ti ai koi ma chain phat a pi nom lo ai gmf dai thu jong hi angol nau thu bo ki siai le imo ngai nom pathian thua ko na ki pui jang ding thu ta yong ki sei ding ta le angai nom ki rom ki ni hi jong i lep nai ha na di wai pathian tun ki chen tan seyen second timothy bongli lang chi sim ti ngai le hi ta bang pha ni hong hong ding ni hoi thuil pha ki chi angai nom lo hil ding akulu yong tha tun ding amo ngai chat dung zu ya mi la ki khom ding o chule thu ta ko na na wa hai mong di ko ti hi chi den mun chu twai hung yi ven ya cha ka so pe jo pathian thu ngai na a hi kimiao sa na pha ipi nom lo wa hi le azong ting ta le Satan a ma ta chu ong ni kho ting ta le ading zo de kim lo de tu nai mi ta wai mu the ilung ya sing ta wai he thiu abu thi khan ong ki phu nga pathian ke ti le ba chi ki ling zo na ni khat ting le pathian Satan grounding deception khat ai bo ting ta chu ipt pan zo mo mo de om ti chu ai chu pathian thua dina poi mo na cha chung ki la thilana to na hi ti het vai le ki tha hi mi lo du ei jing bible ni tin sai thiem pu te da som na ko chang som tu na sim ti ngai le thiem ka ho hing zu david lang doi thiem ho thu jong don hi win lang hi ta bang chu go ho david lang azo le hi chu ha chu na ki su bu lo diu pa kai na pathin ke ma hin ka thet lo ding ke ma ko jing nai ati pathin ang sunga ki su bu na nei lo di wa hi ita bang thilana to na ko na ikiven dio dika sei no men man tala bung som ni chang som ni chi doi chim tinga pasal yan lang nu mai hi jong le thim ka pang ham mit phal doi thim ham thamo chu tha jing dinga hi ita bang mio chu songa se le jing dinga athi sanjal wa mo na jong chung wa chu nan te ti ya chu pathian ton ki chen ta se hi chu ho ta bang ki chim spiritualist demonic possession ai lo ai le ipya het thelo ko confusion khanai ta ma spiritism ma ki chim bo lo hi adona don lo ding ana sa lo ding pathian thua ki ven bit cha hia amo kom ju ga hai kho kha curiosity nei ai in human lo de ka sei do no me hi ta bangoi curiosity nei ding ta leo na lung thim ma pathian thum poi ti phot chen ai tan his ding ta jun Satan in ja chu mi amat ji ye chu cho ta bang thang kula chi ha lo de wa hi tu nya pa kai na ki tik nom naw in ya chu deception tu nya thu ki sei hi thu gil le pathian thu lo pi chui I ma khu wa thilum ding choi in Satan na satta 9 to ding chui Revelation 13 ji sim ting ala ama chu vanui pumpia hem hai ati vanui pumpia anunga sui tai tin lai wala ko na jong mai ko la ding hai tin lai so ding ta le sinai thil ki dang na lap tam ta in to ding tin lai ya chu tu nai chi he ti len a chai na pa na ka sei nom chu pathian thu a hi 100% concentration na hagau di hagau hota pa di sa din adam ho mang ki ti ho vision ki ti ho miracles ki ti wa hi pathian na to azong le 1% chance of hinai lo hi ya so atam zo a hi miracles vision ki ti wa concentration na pi ni ngai le naman tha te ding ka sei to no eventually zang mo say in dream ho jang ta am thau nai vision ho jang ta am thau nai di chu aom thau nai ti thu hi ai banga aom thau nai ti pa chu pathian thu sanga hi chola chu 100% concentration na pi ning in amang tha te ni ya chu atam zo ai pathian fight nei du pathian thu na sei chi biam pi chu I chi pi wa le I ho dinga hin lam pe ti tu na ka sei do no men diabol aki cha pen chu pathian thu hai pathian thu ti lo Satan na dang aki cha ding lo he ju tu na ka sei do no men pathian pathian bu taw han pe ki pe Satan ki phun do na ho hi just an introduction ai na lai bo na he ima banu ba tam pi hin to na lai diu deception tam pi hung na lai ding a he aje chu Satan ha chinga he katino me tua Satan na to hi gamdang mundanga ai peham waista na ki tong ho sanga hi ane manep na lai hi mundang dang Christian country ho a thilki bolo ko veleu chu no zo na he diwa hi in aku no waza mu jong le mil hu za ji ngityo ta bang chan ge yong khu
hi chi tabang bo theo jong khi hung na lai diwa hi ya chui ne ki chi thai diwa hin chule hi chi kal wala jong thil za chom choma na tong thei thil hum dinga hi hi ti hi ja chu thil zo se alam dang ki ti zo se aza chum ki ti zo se hi mo ta san san dinga hi poi bible ki phut da ne na chu ti lo le na thu te te dinga hi ti pa chu ka sai no me hi satan chi na ka sai de hi not is hi vele chun Christian state hi atam thol Manipur hi totally Christian state sa hi lo wangin in ko teo naga ho khula am 100% Christian hi nai povin 100% Christian na accept thai chu pathin ta san chu Judaism za nam kham khat jong le messianic tham khat jong le jong le mo chu line khat hi vin chu pathin 100% a pathin ho chu hi ta ve na hi hi ti hi ja chu satan hin ho community hi ava na hi le chilai mun hin deception ki bol han lang hi le ti hi satan in plan na hin Manipur sunga dinga chu thado speaking hi tribal la dinga thado speaking hi tampe na hi ya chu thado speaking te chen bulom na Churchanpur headquarter district headquarter masanga chu es komun non to GMFDM na khu district headquarter la na hu me hin to hu ta lo thuin he jong le ga sei do nom chu imun piu yum khom mun wa hi pan sa hi chalai mun a hi ku kite 100% Christian pathin ho te ho hi iti cho chat veiding ham ti pa hi plan na sata nei hi ti hi ja chu hi chi introduction bo hin la in aban ban hung chal da lai ding zat dang chi dang nam dang ho la azong chi tabang hi hungum na lai ding a hi ja chu e ho a hi apat na la chei na hi lo ding a hi in tu a hi pathinin e ho hi special quota ap danu le Israel te sanga ngei lu zo la nam than zo da nai seu hi azo le hung ke chai ding hung beiding GMFDI jong he azo le a chei na hum thau ding tua thu ki sei ho hi amo dinga azum now hum ding ai wanga hung ki sel hung ki le khu ding hung ki pe ham hung ki gu thor di hung ki gu a bon cha ke GMFDI ho member ho chui lang ge ta wam tua ho bung phut no mo jong chu hung ki hol mo ding he ta ven he phat hung chi ding so le down ta khat chu tua hi a hem la ho satan pa le a ki chi mo khot mi pi ho hi genuine ta pathin ho no mo mi tampi hi a lep la hi ya so hallelujah amen ta sam ho hi lep la a hi vin buma hi vin hi ya chu ich wa cho mo hi zu ke don sa ipi ha a kham tabanga control ki bol hai ta vin hi ti chu pona nam the jing vin hi ya chu right spirit ki ho pi go zo la spirit di top thailo hi tu hin GMFDI kon hung proof win thu ke phone lai ta la hung win la hung su the win na ti ji win hi thu ke phone lai ta hung kyung han lang i pham ka hung ke bol le mi that ding an chang na hi ki di wa hi e cha pa cha hi ya chu pathin ke phone na manifestation hi ding a hi ana to thil bol ki dang ho zo se jong hi satanin a le a bol ding a hi ya chu mi pi ho ding a chu ta san na be la ma hi a him la hi chu pathina hi pu in satana hi an ve ho zo sin chung lo ke pa in tu hin was pa chung pe do ki tange ka ke pa e chan chui tan te tu nia dingin ta san cha te zo sin bible a pathin Jesus Christ in warning an pi sa hil cha na nei ho chu ka hin ta lango heta in angai ho zo sin a phat chom diu ka ta sanin pathin phathein bo vintin taw na le pathin to ki goi zop na nei jingowa pathin thu sema khol tu ding hi ehon ikin len pino hetai ninunung mong phat nunung mong chai a chu im hitabin ji chun tu ne live stream ve ho zo si pathin phathein bo vintin bon chaven dam selo te bye bye